ibara nkuru riheruka ryari urupfu rwa Samora Machel wabaye perezida wa mbere wa Mozambique nyuma yo kuyiha ubwigenge, ariko mu 1986 akagwa mu mpanuka y'indege itarasobanutse neza kugera ubu ngubu, ku buryo n'ubu abantu badatinya kuvuga yuko yivuganwa n'abazungu b'Abanyamerika n'Abongereza ku kagambane ka Afurika y'Epfo. Batifuzaga yuko uyu mugabo akwirakwiza amatwara ya gikomuniste muri Afurika y'Amajyepfo. Ikiganiro cy'ubushize twagisubitse tumaze kuvuga yuko Mozambique na Afurika y'Epfo bari barongeye kurebana y'ingwe, buri gihugu cyarongeye gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba irwanya ikindi, ariko by'umwihariko Afurika y'Epfo yabishyizemo imbaraga zidasanzwe. Abazungu bategekaga Afurika y'Epfo b'Abongereza bangaga urunuka Samora Machel, bakanamwangisha leta y'Ubwongereza na leta zunze ubumwe za Amerika. Twanavuze kandi yuko Samora yari yararemye abanzi mu gihugu imbere, barimo amashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwe, cyane cyane RENAMO yari yiganjemo abazungu b'Abongereza, yaraherutse guhambiriza no kumenesha. Nkaho bidahagije, akanafasha Robert Mugabe kugera ku bwigenge no guhambiriza abandi bazungu b'Abongereza nk'uko yabikoze mu gihugu iwe. Kuba Abongereza bakwanga Samora Machel ntabwo byari inkuru yo gukekeranya. Kugera ahangaha twari tugishakisha impamvu za kure n'iza hafi zari gutuma Ubwongereza bukekwa cyane kurusha abandi bose mu ruhare ku rupfu rwa Machel. Twabonye yuko Machel yaguye mu mpanuka y'indege avuye mu nama y'akarere yaberaga Lusaka muri Zambia. Mu nama y'i Lusaka, Machel yavugiyemo amagambo akomeye cyane, avuga ko yasimbutse impfu nyinshi cyane zabaga zateguwe na Afurika y'Epfo. Anavuga yuko n'ubundi umugambi wo kumuhitana ukomeje, ari mu nama. Burya koko ngo atara yawe ntashobora kukurara mu mubiri. Ibi yabivugaga asa naho asezera, kubera ko mu masaha yaragiye gukurikiraho make cyane yaragiye gukora impanuka y'indege. Umurambo we uraza gutwaragurwa mu mihaga mu mashyamba mu gace Kambabane, Eswatini y'ubu ngubu, kagenzurwaga na Afurika y'Epfo. Ariko se mu by'ukuri impanuka yagenze gute? Kubera icyo Ubwongereza bwakeswe ku ikubitiro, Afurika y'Epfo ikitwa umugambanyi cyangwa se umufatanyabikorwa mu cyaha nk'iki ngiki? Twageze neza ku munsi w'impanuka nyirizina. Ikiganiro cyitwa Inzira y'Ibihe, turahera rwagati mu nama y'i Lusaka muri Zambia. Jye nitwa Gentil Gedeon Nirenganya. Nyuma y'inama, ubuyobozi bwa Zambia bwasabye Samora Machel yuko yarara, ariko arabatsembera, kubera ko ngo bukeye bwaho yari kuyobora inama idasanzwe mu gihugu cye. Yagombaga gukora amavugurura mu nzego z'igisirikare. Inzego z'umutekano za Zambia zaramuhendahenze, ziramwinginga, zimubuza kugurutsa indege mu ijoro, ariko bimwe by'amatwari mu rupfu atumva. Machel avunira ibiti mu matwi, avuga yuko kumena ijoro agataha nta kintu bimutwaye. Byarangiye abarinzi n'abashinzwe umutekano wa Machel indege bayikubise ikiboko. Yari kumwe n'abandi bantu 43. Baragiye bisa naho ari amahoro, ariko bageze hejuru y'imisozi ya Mbuzini muri Afurika y'Epfo, imisozi iri hafi y'imipaka ya Afurika y'Epfo, Mozambique na Swaziland, indege yahanutse bucumu. Abantu 34 barapfuye, harokoka abantu 9. Mu buhamya bw'abantu barokotse impanuka y'iyo ndege, burimo bwatanzwe na Fernando Manuel Joao, yari umurinzi wa Perezida Machel. Yavuze ko indege ikigwa we nta kintu yabaye, ngo yahise abaduka bwangu ajya gushakisha ubufasha kubera yuko nta tumanaho yari afite. Hanyuma rero ngo agarutse yasanze ahantu indege yari yaguye hari abantu bakomeye cyane mu ngabo za Afurika y'Epfo n'abayobozi bakuru, barimo Minisitiri w'Ingabo muri Afurika y'Epfo Magnus Malan. Ngo byabanje no kumara igihe nta muntu uramenya ko impanuka yabaye, kandi ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo buri aho ngaho. Nyuma rero ngo nibwo baje kumenyesha leta ya Mozambique iby'impanuka, hashize amasaha 9 nta muntu uramenya icyabaye. Fernando wari umurinzi we yavuze yuko yiboneye abasirikare b'Afurika y'Epfo begera abapilote basa n'abari kubasaka, nanone ariko ngo babakorakora ku majosi. Fernando ahera aho ngaho avuga ko bishoboka cyane ko abapilote bishwe n'izo ngabo za Afurika y'Epfo, kubera ko ngo basanze imibiri yabo ku bindi bice nta kintu yari yabaye. Fernando yabaye n'uwa mbere wavuze ko abasirikare b'Afurika y'Epfo ari nabo batwaye agasanduku k'umukara kaba karimo amabanga y'ibintu byavugiye mu ndege mbere y'impanuka. Aka gasanduku kaje kuboneka nyuma y'ukwezi kose kari muri Afurika y'Epfo ntawe uzi ahantu kari. Ukuri kwazimiriye hagati y'abantu barokotse impanuka, abagize uruhare muri iyi mpanuka, abakoze amaperereza, kimwe n'amahanga akomeye nka Amerika n'Ubwongereza. Afurika y'Epfo yabaye iya mbere mu kuvuga icyateye impanuka. Ni ibintu byenda kumvikana ku ruhande rumwe, ariko nanone bikagorana cyane kubyumva. Afurika y'Epfo yegetse amakosa ku mupilote wari utwaye indege, bagera naho bamushinja yuko ngo yari yasinze yanyweye ibisindisha mu ndege.
uburengerazuba bw'isi bwemeye raporo ya Afurika y'Epfo kubera yuko niho impanuka yabereye, nyamara Mozambique ibitera utwatsi. Mozambique idaciye ku ruhande yanzuye ko Perezida Samora Machel yazize akagambane ka Afurika y'Epfo yagiranye n'abazungu. Ukuri nako ubumwe bw'abasoviete nabwo bwabibonaga. Mozambique n'ubumwe bw'abasoviete basabye ko hakorwa iperereza ryimbitse kandi ryigenga rigakorerwa ahantu impanuka yabereye muri Afurika y'Epfo, ariko Afurika y'Epfo irabigarama ivuga yuko iperereza yakoze rihagije. Impanuka ikimara kuba, Samora Machel n'abandi bantu 34 bose n'imirambo hatangiye gutekerezwa ukuntu bashobora gushyingurwa. Ariko impanuka ikimara kuba rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo icyo gihe Pik Botha yihutiye kuvuga yuko byaturutse ku makosa y'umupilote wari utwaye iyi ndege, ahita anavuga yuko umupilote bemeza yuko ngo yari yasinze anyweye whisky mu ndege. Icyo gitekerezo ariko nubwo ari minisitiri wari ukivuze w'Ububanyi n'Amahanga nticyashyizwe muri raporo yaje gukorwa na komisiyo ishinzwe iperereza muri Afurika y'Epfo yanemejwe n'umucamanza Cyril Margot mu kwezi kwa karindwi mu 1987, ubwo raporo yasohotse mu mwaka wakurikiyeho. Ikintu gitangaje nuko mbere yo kuba umucamanza, Margot yari umupilote w'indege zitwara ibisasu mu ntambara ya kabiri y'isi yose guhera mu 1948 muri Isirayeli. Yari yaragiye mu butumire bw'inshuti ye uwari minisitiri w'intebe wa Israel icyo gihe David Ben Gurion. Umwuga we mu gukora iperereza ku ihanuka ry'indege yawutangiye mu 1961. Uwo mwuga yawutangiriye ku ndege ya DC-6 yahitanye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld hafi ya Ndora mu majyaruguru ya Rhodesia, ubu ni muri Zambia. Iyo ndege ya Dag Hammarskjöld yaguye n'ubundi Margot avuga yuko nayo yatewe n'amakosa y'umupilote. Iyi ngiyi nayo byavuzwe yuko yaguye mu buryo bw'akagambane, ko Dag Hammarskjöld yishwe kandi n'uruhande rw'Abongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika neza neza impanuka zarasaga. Igitangaje nuko nabyo Loni yabivuguruje, nuko mu 2016 Loni isaba yuko urubanza rwakongera rugasubukurwa hagakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo imenye impamvu umunyamabanga rusange w'umuryango w'abibumbye Dag Hammarskjöld yishwe. Margot yabyijanditsemo mu gihe cyo gukora iperereza ku ndege yari itwaye Perezida Samora Machel. Margot ntabwo yarakiri umusirikare mu ngabo zirwanira mu kirere za Afurika y'Epfo, gusa yabikozeho yarasigaye ari umujuje. Gusa yarabizi neza ko indege ya Tupolev yari itwaye Machel yakozwe mu 1980, yari imaze imyaka 6 muri service cyangwa mu kazi. Yarabizi neza ko iyo ndege yari ifite ibikoresho bigezweho kandi ko itari ishaje. Cyakora nyuma umucamanza Margot yaje kuvuga yuko iby'ubusinzi bwo wari utwaye indege ngo ari ikinyoma cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Pik Botha wabivuze huti impanuka ikimara kuba, hatarakorwa isuzuma rya autopsy ku murambo w'uwo mupilote. Basanze nta musemburo umurangwamo. Raporo ya Juge Margot yanzuye yuko icyateye impanuka y'indege ngo ari ikosa ry'umupilote, cyangwa se wenda abandi bakozi b'indege bakorana n'umupilote barananiwe gukurikiza amabwiriza y'ibijyanye no gutwara indege. Muri iyi raporo kandi umucamanza Margot ahakana igitekerezo cy'uko indege yashutswe cyangwa ikabeshywa inzira bigizwemo uruhare na VOR ya radiyo ku kibuga cy'indege cya Maputo igenzura indege. Raporo yavugaga yuko ibyo byuma cyangwa iyo radiyo yari yazimijwe. Hari indi komisiyo bisi y'inyabutatu yari yowe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete na Afurika y'Epfo hamwe na Mozambique banenga raporo ya Margot cyane. Iyi komisiyo ahubwo yaje kwemera ibintu bimwe mu byatangajwe muri raporo y'ikigo cy'indege za gisivili, cyane cyane mu gice cya raporo kirimo isesengura imyanzuro n'ibyifuzo cyateguwe icyarimwe n'abayobozi bo muri Afurika y'Epfo n'ubwo intumwa z'Abasoviete zasabye ko zakomeza imirimo y'igenzura. Hari undi muntu warokotse impanuka ariko amazina ntiyashyirwa muri raporo. We yavuze yuko mbere yuko impanuka iba ngo hari indege ntoya y'umweru yabaciye imbere iriho ibirango nubwo atabashije gusobanukirwa neza ibyo birango. Hari undi nawe wemeza yuko mbere yuko indege igwa nawe ngo yabonye indege ntoya y'ibara ry'umweru ibaci iruhande, ariko ntiyasobanukirwa neza aka kadege kabaciye iruhande kihuta kakabatambuka. Hari ikindi gitekerezo cyahuriweho muri raporo ya Mozambique, iya Afurika y'Epfo n'ikigo gishinzwe iby'indege za gisivili cy'uko radiyo yayoboraga indege yaba yarabigizemo uruhare. Icyo badahurizaho nuko yaba yarazimijwe nk'uko Mozambique ibivuga, ahubwo radiyo ngo yaba yaratanze amakuru atariyo bigatuma indege itangira kugira ibibazo mu kirere. Hari ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo byasesenguye ingingo bivuga yuko bishoboka cyane ko abari bashinzwe gucunga umunara ku kibuga cy'indege cya Maputo bashobora kuba barahawe akazi mu kagambane kakozwe n'igisirikare cya Mozambique
n'umukozi wa leta ya Afurika y'Epfo witwa Craig Williamson. Abo bakozi ni Cornelio Visco Kombe hamwe na Antonio Cardoso do Jesus. Impamvu babihuza nuko no mu byatumye Machel yanga kurara muri Zambia harimo kuza huti kugira ngo ahindure inzego z'ubutegetsi bwa gisirikare. Uyu nguyu Craig Williamson wa Afurika y'Epfo yavuzweho kuba yarashinzwe kwica abarwanyaga apartheid muri Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri yari umukozi w'abazungu cyane. Ingero zitangwa z'abandi bantu Craig yahitanye ni nka Ruth yicaye Maputo mu 1982, hakaba Dulce wiciwe Paris mu Bufaransa mu 1988, uwo yari ambasaderi wa ANC mu Bufaransa. Ahandi hashobora gushakirwa umuzi w'iki kibazo cy'itumanaho ni mu basirikare n'abayobozi bakuru ba Mozambique. Ubundi mu 1984 hari hapfubye ihirikwa ry'ubutegetsi, kandi babiri mu bari kwisonga bombi baje kwicara ku ntebe ya perezida wa Mozambique basimburanye nyuma y'urupfu rwa Samora Machel. Uretse uyu Samora Machel wari perezida, hari abandi bari kumwe nawe, abaministre n'abashinzwe umutekano we baguye muri iyi ndege. Havugwa cyane Samora Machel nk'uwari perezida, ariko mu by'ukuri muri rusange indege yahitanye abantu 35. Gusa mbere y'uko impanuka nyirizina iba hari ibyabanje. Saa 2:46 z'umugoroba iradiyo y'indege yakoze itumanaho rya mbere irikorana na Maputo Air Traffic Control ATC, umunara wo ku kibuga cy'indege cya Maputo. Yababwiye ahantu iherereye, inemeza yuko iri migana ku kibuga cy'indege cya Maputo, kandi kuri mikoresha ikoranabuhanga ry'ihuza nzira rya Omnidirectional Range riyobora ingendo zo mu kirere. Ababwira yuko bari ku butumburuke bwa kilometero 11 hejuru mu kirere. Saa 5:2 habaye irindi tumanaho. Abapilote bavuga yuko barimo baguruka neza. Hanyuma itumanaho rya Maputo ritanga raporo ko ubu noneho indege ihagaze neza mu kirere kandi ko yitegura guhindura icyerekezo. Mu minota 8 yakurikiyeho indege yakomeje kugendera ku murongo wayo werekeza Maputo. Ikirere cyari kijimye cyane, ariko indege nta kibazo yari ifite. Saa 3:10 indege yatangiye guhindagurika, iva ku murongo umwe yerekeza ku wundi, isa naho isatira ikirere cya Maputo yerekeza iburyo. Uru ruziga rwo guhindura icyerekezo ku ndege rwamaze umunota umwe, byatumye icyerekezo gihinduka. Indege ihindura icyerekezo iva kuri degere 184 igera kuri degere 221. Icyo gihe hari ubutumwa bwavuye muri cockpit aho ba pilote bicara, bandika amagambo agaragaza intera basigaje kugenda kugira ngo indege isatire ikirere cya Maputo. Bavugaga ko basigaje ibirometero 100 gusa, ubundi bagasatira ikirere cya Mozambique. Cockpit imaze kohereza ubwo butumwa bw'ibirometero bisigaye kugira ngo winjire mu kirere, uwari ushinzwe kugenzura indege navigator yamusubije yuko noneho agomba kwerekana inzira agiye gukoresha kugira ngo asatire icyo kirere. Ahagana saa 3:15 umwe ushinzwe kugenzura indege yatangaje yuko intera isigaye kugira ngo bagere mu kirere cya Maputo noneho ari ibirometero 60. Mu minota yakurikiyeho hagaragaye amagambo atandukanye yavuzwe n'abari mu ndege agaragaza yuko bizera ko ibyuma biyobora ingendo zo mu kirere by'i Maputo bitarimo bikora neza. Captain avuga amagambo agira ati Maputo ntabwo iriho. Captain yongeye kuvuga amagambo agira ati amashanyarazi yazimye. Bagabo amashanyarazi yazimye. Ijwi rya navigator ushinzwe kugenzura iby'indege ntiryongeye kumvikana. Cya cyuma cyitwa NDBs ntabwo cyari kigikora. Ibintu byarihutaga cyane. Saa 3:18 indege yari yamaze kugera hafi ku kilometero cy'ubutumburuke. Ubwo no kuvuga ko indege yari yatangiye kumanuka. Gusa abayobozi b'indege bongeye gufatisha itumanaho rya Maputo, bababwira yuko bagiye kuma kuri ubwo butumburuke. Ariko indege ikomeza kumanuka. Maputo ititanga uruhushya yuko niba indege itangiye kumanuka bayimanura neza ikamanukira ku muhanda wa runway wa 23. Gusa abapilote bagumye kuvuga yuko nubwo bwose bashobora kureba umuhanda bamanukiraho, ariko ngo ntabwo itumanaho rigenda neza. Abapilote babwiye abi Maputo ati nyabuna ibyuma byacu bigaragaza yuko umuhanda wo ku kibuga cy'indege turi umanukireho amatara yabo adacanye, mwabigenzura neza. Nyuma y'icyo gihe rero indege ntabwo yongeye kugaragara ku itumanaho. Birumvikana ko icyakurikiyeho n'impanuka, indege isenuye ku butaka ibanje amazuru. Nyuma y'iyi mpanuka hagaragaye video yafashwe na police. Iyi video yashyizwe muri komisiyo yari ishinzwe iperereza, yerekana minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo Pik Botha abwira abanyamakuru ari ahabereye impanuka ko Perezida Samora Machel n'abandi bapfiriye muri iyo mpanuka bari inshuti zikomeye cyane za Perezida PW Botha wa Afurika y'Epfo.
bityo ngo urupfu rw'aba bantu ni akababaro kuri Afurika y'Epfo no gushinjwa ibyaha nk'ibyo ngibyo ngo ni urubwa ku butegetsi. Ariko inyandiko za kabine zerekanye yuko mu mezi ya mbere y'impanuka umwuka hagati ya Afurika y'Epfo na Mozambique wari warongeye kuzamba. Mbere gato y'impanuka umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique yashinje leta ya Malawi iyobowe na Perezida Hastings Banda gufasha abarwanyi barwanya Mozambique ba Renamo bakabaha amafaranga ndetse n'ibirwanisho. Hari n'impapuro zigaragaza yuko barwanyi bari bafite gahunda yo guhirika ubutegetsi muri Mozambique ariko biciye mu bihugu by'amahanga. Mu kwezi kumwe kwari kwabanje mbere y'impanuka, Perezida Machel yari yahuriye na Perezida Banda mu mujyi wa Blantyre ari hamwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye bya Zambia na Zimbabwe, babwirana amagambo akomeye cyane. Perezida Banda yahawe ubutumwa bw'ikubagahu bwo guhagarika ibikorwa bye byo gutera inkunga imitwe ya Renamo yarwanyaga ubutegetsi bwa Samora Machel. Nyuma y'iyo nama, Perezida Machel yakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru ku kibuga cy'indege cya Maputo avuga yuko azashyira misile ku mupaka we na Malawi kandi ko atazazuyaza kuzikoresha bibaye ngombwa kugira ngo arimbure ubutegetsi bwa Malawi. Nyuma byaje no kugaragara yuko abarwanyi ba Renamo bafashijwe n'abazungu muri Afurika y'Epfo ndetse n'ubutegetsi bwa Malawi baje kwimura ibirindiro byabo babishyira mu majyaruguru ya Mozambique, batangiza imirwano ikarishye cyane, ariko byose bigamije gucamo kabiri igihugu no guhirika Machel. Byongeye kandi mu byumweru byari byabanje mbere y'impanuka, Abanyafurika y'Epfo 6 bapfuye bazize igisasu cyabaturikanye ku mupaka wa Mozambique. Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo Magnus Malan yatangiye gutera ubwoba Perezida Machel ku mugaragaro ati, byihorere, uzabona ingaruka zikomeye cyane kandi uzahangana na Afurika y'Epfo ku buryo bugaragara. Yongeye kumushinja ko Mozambique yongeye gushyigikira abarwanyi ba ANC. Nyuma y'ibi ngibi rero, imiryango 58 y'Abanyamozambique yakoraga muri Afurika y'Epfo yirukanwe shishi itabona, basubizwa iwabo kandi bamburwa ibintu byose bari bafite bakoraga muri Afurika y'Epfo. Biri mu bintu byazamuriraga umujinya cyane Machel. Izindi nyandiko zibanga zigaragaza yuko ubutegetsi bw'abazungu muri Afurika y'Epfo bwari bwaramaze gupanga umugambi wo kwikiza ubutegetsi bwa Machel kubera ko bwari bubangamye cyane. Icyatangaje nuko nyuma y'iyo mpanuka, Minisitiri Botha muri Afurika y'Epfo yavuze yuko inama ya Lusaka yari yanateguye uburyo bwo kurangiza ubutegetsi bwa Malawi, gusa ntiyatanga ibimenyetso. Inyandiko z'Abanyamerika za State Security Council zo mu kwezi kwa mbere mu 1984 zagaragaje yuko hari itsinda ryakoraga ku byerekeye Mozambique. Itsinda ryarimo General Jacques Boucherne hamwe na Major Craig Williamson ryaganiraga ku buryo bwo gufasha Renamo guhirika ubutegetsi bwa Frelimo bwa Machel muri Mozambique. Nyuma y'ibyumweru byinshi hagaragaye izindi nyandiko zigaragaza yuko ahubwo ibijyanye no gufasha Renamo byongewemo imbaraga cyane, igahabwa amafaranga n'ubufasha bwa diplomasi. Madame Graça Machel ni umugore wa Machel yaje kubwira komisiyo yakoraga ibijyanye n'ubushakashatsi kuri indege ko yizera neza ko leta ya Malawi yagiranye inama yihutirwa mu kwezi kwa kabiri mu 1984. Inama yari igamije yuko Malawi, Afurika y'Epfo hamwe n'Abongereza bakorana bya hafi mu gukura mu nzira umugabo we. Ngo bari bamaze kuvuga yuko ubutegetsi bwa Mozambique bugomba gutegekwa na Renamo. Graça Machel yavuze yuko muri iyo nama ngo banatumiye Banda, hanyuma Banda aza koherezwa abasirikare muri Afurika y'Epfo kujya guhura na P. Botha, maze ngo amubwira yuko amushyigikiye cyane kandi ko umugambi ugomba kugerwaho. Graça Machel yizera yuko iyo nama nubwo yabaye mu myaka 3 yari yabanje, ariko ariyo yapangiwemo yuko umugabo agomba kwicirwa mu mpanuka y'indege cyangwa se akicwa mu bundi buryo ariko akavanwa mu nzira kubera ko Abongereza batamwifuzaga. Umupilote witwa Frankson Zigombo yakoranye bya hafi na Major Craig Williamson, yari yaramwigishije ibijyanye no gukusanya amakuru ku byerekeye indege ya Perezida. Uyu nguyu yaje kuvuga yuko Williamson yakoze ibishoboka byose kugira ngo bagere ku mugambi wo kwica Machel. Nta gushidikanya yuko Machel yapfuye mu mugambi wateguwe neza na leta ya Afurika y'Epfo. Abazungu b'Abongereza cyane cyane bayitegekaga, ubwami bw'Ubwongereza ubwabwo ndetse n'abatavuga rumwe nawe bo muri Renamo kimwe n'ubutegetsi bwa Malawi. Graça Machel wari umugore we yaje no guhishura yuko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bafashije cyane abarwanyaga ubutegetsi bw'umugabo we, bagatangira kujya bagaba ibitero ku nzu z'umugabo we mu mijyi itandukanye ndetse bashaka no kwivugana umugore we Graça. Icyagomeje gutera impungenge ni n'ukuntu General Luther muri Afurika y'Epfo yamaze hafi ibyumweru 4 yaranze gutanga agasanduku k'umukara kavuye ku iyo ndege imaze gukora impanuka.
byanze bikunze ngo hari amakuru ari muri aka gasanduku ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo butashakaga yuko ajya ahagaragara. Komisiyo yari yobowe n'ubutegetsi bwa Mozambique ndetse n'ubumwe bw'Abasoviyete baje kwemeza yuko byanze bikunze iyi mpanuka yahitanye Machel itari impanuka isanzwe, ko ahubwo ari umugambi wapanzwe neza wo kumuhitana bahereye ku kibuga cy'indege n'abagenzuraga iminara kugera ku bantu bagenzuraga ikibuga cy'indege cyo muri Zambia Lusaka, aho yagombaga kuba yaraye ntabikore. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza.